Nyame ado bibia boko. Se ja me hu wa chakakra. Adwuma de mesi. Wo hu. Kro me ba mo mi twam wo hasa kro mu pa. Oh, sir, is he deputy communication 2 times o. 2 times I know. Me kwa no be disappoint. Oh yeah. Na sa wo no. Enough. Wan kasa no wo ye obi a wani edin. Makasa sa. And I know sir next year 15 years what say that. Wow. Enough. I am sure sir. Last 4 years sir ade ne hye me na me ti hwiche ma he na better now. Wo ye me program ba. Me ne yi NDC Obama wo wai. Obama. What you say? Oh. Oh pa. So wo fa me. Yes, campaign. We should see the bonnet. Even at the time, still now Oguswa wo ye. Of course. Oh yeah, campaign and now communicate to my party. Me politics with passion, not emotion. Inti I thought that motive I na me home family, but who da I just say me we. Sana humanity. Dia manyo se mochi sa mfie aduonunsia 26 as an next year na manya 27 years o yet party 92 98 na me join okay say that for send a Thursday me yes and then now trip pepe send na watch me 87.9 Kumasi and then now watch pepe na me ba me wo no 2004 president for second term me won 5th December na me police station a friend say executive me campaign na me funi kakra bi it 2 days 7th I ever to aban me wo 5th December 6 na me dem ma me ho chair 7th na ho mache na ujinam asam wo no hospital no theater ji obi awo nto ba na se bebi ne dem de na hye court no ma hye jeans ne trousers me free baby me ma me wa ba e friend say so ame anuma ma kro ni ma kro school be friend Bishop Sapon school ne to aba no bi wo Akoma 87.9 sa kwala ne na awotwe obenya 20 years. Wow. Now just 2 days. And we ja ho. And me ja baby no call because I'm here police station executive. There was some call. Was at that time na police station then say na say we data fracture. Was I ni bi na pa bebre sad na Facebook ade TikTok no mo ne ho ahwani social media ni wo. It that time they so we police station na you de. Ska bia ni bibia ni enye na ye goto aba na asemasi no. Na hwi ni the fact that you do aka ho no nko alone e chusu na to da kra ye nto aba mpo ye point it near the do ni opepa na ye adwuma na sa me ban hia ye so abeso Akoma FM 87.9 sana me yi mi vote akomi krom se me to aba watuma kwa ahoma me firi kokko bimbo fodo aduma sa ko we have one kwama no lawyer deputy defense minister the constituency na me firi me the constituency chairman ye me wo fa ne former constituency chairman ye me wo fa. Most of the polling station executives are my cousins. I see. Kokroni 5 ye na edi ade wo so. Ye be kasa asem na chiri. What you say? Enti ya che enti sa akwala na ne na awotwe me ba nya mfie aduonu. Me ti wanim sa. That will be the first election. Of course, first 2018 year last 2 years. Enti na ba di kan wo. Of course. Me ba nya 20 years or level 200. 87.9 Kumasi. What is it baby? Him say me ba o. Jennifer Queen. I see. So oh yes sure. Ma yen hye. And you say what adwuma no. Mo oba for this period that that's why how many weeks in fact this year nkoana ma mountain because na we in fact campaign team na mama assignment bebre wo say me ma yes akroma me ntena fa akro but 2012 me betena krom ha 2016 crowd the regional chairman said that Troba headquarters say in Famimra region. So I came to stay in Ashanti for 87.9 and only say week be our Remy and Ashanti region. It's majority of the people Kumasi because week be our Remy abu mu kremu enya hwe kora beti me nka okasafiti ebe enum so. It's because I'm one cry enkrofo nwa because kremu na me ye madwuma ha na ye be fa me de me ye de call ya me didi mu ai na mababa ye national officer. It's kremu de me ba mu pa. This year na make say ma man terms because na assignment in the door so time bedre was same penny. Last 2 weeks we were here with last 3 weeks na ye buy we're here with the vice president. We try more akra na ye regional to ye stakeholders engagement where we engage the chiefs, traditional leaders and chiefs. Ye na nanoma conform guns and zongo chief zongo chiefs asofo titiri asofo mpanimfo asofo nketoa obia na ne ho hia omo hye mra omo ka bi wo mu asamba ye kodan omo community ni mu we engage them.
na ye wia ya ba be ye what do you call it community engagement, that is the mini rallies na ye say final rallies there ye aha enti edi na wotwum no ene ye call ya assign ye unse media team no na some of us will have to come back to our base enti ye nyina yaba you be a lot of people will be coming here leader mu nyina beba honorable ayu mo team no beba kwakwanom ye doso I see. But because how na you consolidate na so surprise you say ye nuan mo buo mu kete wo nyina begu kura mu aso aba wo so aba your friend say Eriko Poku anope na okasa wo mo sister stage ba ko free Kumase o fra Ashanti region o ba say maybe say o ya hafuni so ya hafuni ba wo free Kumase ya na ho e say educate aso free time ne sa kwa e kwan ye fa ko time ye frɛ kwan ye fa kwan bi so ye frɛ no goka time okodi 12 years say wo parliament ene ne party ba ye ne ade nyina kwan ne yenye wo free ho aba o mu nyina ba sha Asante me no amate se so no John Dramani mama former president mo bu o mu ketem ko mesa aba ye nyina ti kura mu aka na wotwe ene pa ho aka 8 days ne ye kwa akoto aba no ada ko mo ntro mu krum meba na wotwe se ne uti na wotwe se ne na asem ade ko je ba na electoral commission so o my time 5 December wo so obi awi na 6 no mo de aboa mo ho na ye de akwakoto aba nti ne na wotwe de eje ko eje ba na eja wonya aba beduru na si awie na ekosini nanim enti MPP for I wish you guys well me wish you ho well na ma congratulate you ho in advance enye complacency na me de kasa ya ye adwuma nti me boy abaso ya ade say ya mankunimdie na ba MPP for congratulations ya ade the new patriotic party ya ade a epinsi da me di amanyo semeti me di nkan kasa 26 years ni me hu elections me hu 2000 elections me hu 2004 2008 where we lost to the NDC Akoma FM 87.9 Kumasi court Atugba ka say or the 3 minutes 26 seconds me your time really elections are one of the polling stations even though we used to work at our polling stations now we say expand the elaborate near share polling station in Mukina and then Yankopon Yadum Yesabenya 2016 which I saw with my eyes. Oh, how many years I make calculate but that's 24 years good now me say 2020 unfortunately now many accident but I was still part of it 2020 me say elections and na Yankopon di yankwa ache 2024 so ma say so obe we ni elections ha trade ampo hata soro ma do ani hu enti MPP for ya ade campaign we ya say yenye bi good so that was the point I na me ba say why I know say to da bi etimi zone ni e ma wankasa the last time now me area ho Sabrono yes ha me kai me ko ho kwasi ada na mko ho jo ada ai ho de o say kwasi ada na me am ko ya adwuma ma achi na me koja honorable Adabo nso am na da constituency na say comedy constituency na chi baby constituency me nioma bebra me ye boa constituency say ho kan because e ho na ye bit remote omo ho kire kakra enti ho me de na chi 12 years be de na ko 12 years na okwa wo say koda constituency na say na wo fa achi ne ko fa achi onse ye de na si ye na so enti ye de na ba na wo say me sa ta na chi enti bibia me honhom me kra me nipadua bibia be de boa honorable Francis Manu Adabo eya hafo no Southeast member of parliament me de beta me nua be ma achi ono so kra do ye young honorable be di not so ono anu adi abeduru sabi so honorable na ni afi achi so be dia ba be di so ono so bre no ye sa na obi foforo esi achi so na so the point I was trying to make is say what follow campaign I feel part of it yes I feel we dey why campaign no do but you are saying that why juma and you are still campaigning actively say juma de nkaya nka juma no o ware o yire na no ho ye fa o ware o yire na no ho ye fa o ja ne hwe da bi o fo ba o mprano no ne net wasiesie no ho ama no ho ye fa o ja ne hwe so tokoso ye because o ko nipa ka say say John nipa mi hia na no ho ye fa say abaso bode ma o etu ka say ye adwuma na ye say ye campaign na ye nya adwuma mere o can say kedwuma na should also be able to speak for you yenyai ho etu be not that but what can say campaign amaya afi no yenye bida munye bida me chire mu abaho e na nkrofo ka say ene ade ye be start ya sha ase ano adwuma na ede mam adwuma ni mu ede amam oh boy ni po be ka sa ne bi onya manyoni onti Ghana amanyo semase ma me nchia ya hwefo ne yetiefo me nchia wo production team Akoma FM4 na madam regional executive sase o ma yade Ashanti region de o ma yade na nchia kese pa kunni free his excellency na danko Akufo-Addo na no ne asanteman ebedi nkra so obede yase Joada no said na meka ye nyina ebo hanan ko Sabrono mu
dano no friends obebi Sabronum government hospital if you come constituency twede e ko bia no na ba atafo already na yakọ Drobonso from Drobonso to Sabronum to twede to yi akwan asenso ho ansa na yewie ya no ade kyenye okọ munua station mo sister station akọ okọchia opemso se finally oba no abeda won ne House of Chiefs ase eye honhom papa Santaman ye de ta na chi na wabeda wabesre Santaman se onua kuma ode na sine na so na bedi akire wadi na chi bepem sabri na nado kasa o se me ne ba omia ye adwuma ye mfa akoro no nto no so da ye mfa corruption tansa mo ne da odi no kure ka no kure o ma na adwuma a oye nti ode ne be kire already wabeda no ho adi dada na emu wono de ne kɔ no nyankopon ba so o se me kɔ na me nyam nyanka beboa obeji mo chi nti wo kɔ no wanya pipi nyanka na emu de Santaman ne de ya no ode ne ba be kire no se nipa wo kɔ de na chi gya ne ni nti Santaman hu yamobo wo mon kai de nto enwuma pa no so wi na me nwi na ye flag bearer ye friend say ye flag bearer ye candidate presidential candidate for the New Patriotic Party ono so me de aseda kese ene nchia firi ho na me de abre Akoma FM ya hwefo ne yatifo papa no waya ade me sese ye sori anopa ye kokko ne na mo akoye campaign na ne ba bia one ade be chine wabubu tibe so papa ne ho dendendi srem se jata kri ne edi na chi wuduma de krontia back to discussion but mama wish me ban happy birthday in advance and then I want to be an mama na mako ada please it I wish me ban a happy glorious birthday na me o man nkwatenten o me nanimu nyam ode ama na o man ntene no o man nye kese onyini me chan me na bibi opeso be ye no asase so die odi fra sama do ba so be ye no o mra me ye ne ma me kra me honhom ni padua nyina me de kata no so bo no ho ban baby ode ne na besie nyi nhyira baby ode ne na besie bi on fa ho ade nye den eni eti God bless you mama right bra o say ya ye campaign na ka ye dwuma pa ya ye no anka emu hia kura se pe wo question obisa me na meka emu hia kura se nka ye be ye campaign kura nka ye dwuma pa no ebe ya sa monye campaign kura nka me ye campaign dwuma no will speak for us wo say moye campaign na moye na fe of course ebi ma ya ye campaign na you know why muka say adwuma amaye no wonma de krontia at a point muka say adwuma amaye kura no monye mo MPP aban bi ani ho aye bi ese mampani Akufo-Addo nti ya anya campaign na anya urade kura ka se me ya oka kaifo se be ya uremfimi urade masem Ghana wo se bre ni brebia ya kai nipa mampani dada John Dramani mama so ka kire se ya re refie Ghana man nyina ya re refie nti wa na refie de yanka be nkire Ghana man na emu ye be koso aka kai mu de nti ya ye campaign we 2024 ya ye campaign se ye campaign se ye pese protect enema ye policies ye initiatives ye infrastructural development niyama ye na ye pese ye bo ho ban we don't want on Ghana ebesa retrogress akọ na chibiem na asabe se ya pratiti mfie nwotwe ne asaba beto aso enti ya ne ya akam ne kakra no de e wo se ye to aso e se pese e break 8 it will be first in history se ye friend say ye deduction NDCD 27 or 29 years out of 27 no omadi mo be se ufri yeram Rollins ho ko aba mills no aba joma ma ho so kro mo da ho de ye kampacho me ode PNDC ka ho NDC bacho no mo PNDC no omo na ba Fourth Republic omo anya party no ho anko mo ana di mu abeduru ene eti se opese ye chire ba ye amanyo se metie me to gospel nya de me to hip hop ba wo kan NDC proper there me kan NDC proper omo party na ye kan ye nkatete ye party ye te ye me ka ho yankanya ye party omo mu gina ho ma ye pillar ne hoda eti etiti from ye credit 12 years omo sa de aka another bear 9 years o si e di cross ad ka ho because ye pese do ma ni gina pempento obi a say ye ma o my Ghana 100% kra at least 80-85% settlement mu fo betom because as we speak here and say te na entokwa si ye friend say Kumase mo ha anantokwa si sports stadium ha say ke be so America mo dwane ye nya asumdwe kra metena ha na ye eti asumdwe no nko alone ene ye te ha mampani kofo time ene ode ade bi bai say wonu akodo nku ya twempana wa hye nyinsen wonu kuna da wa hye nyinsen wo tupia fagan wo se akora no kora menhwe no mampani kofo sinsu me de ade bi aba me de policy bi aba se free maternal care wudu odware akọ hospital bi aban hospital bi e ben kọ ye be hwe wa ma onuro ama abewo afa ho afa oba
the NHS so by it so call my show one more by one so operation crown I was say ya no so ye be ye no afa ho adi na ukọ san kwala na didi mu mfie du nsia chi na Danko Akufo-Addo 2008 wono so de na no to so say me ba me Ghana fo nkwala nyina akọ school kwa me Ghana fo nkwala nyina akọ school kwa wanya kwanya 2008 wanya kwanya 2012 because any we mean so person o Ghana nkwala ekogina mpempenso bi nti oye na dwene say 2017 ye we ni ye na ye ba ka ye beto de ande no ye de bibia to nchen no se nkwala ni nyina akọ school as I speak with you now from 2017 bepem 2024 ya na anu ya ye placement nkwala 5.7 million enya free SHS so mfa so na ye kan no ebi obi value na mo minu abema ye ma ye ho 5-10 years ni ye hwe nkwala ye be produce o my Ghana ye ntia na afia kobi fo nkwala omo ye marine drone marine we ya ewransu ase kura twa photo ye ntia na nkwala na ye drones elupe nkete na etimi di nuro etimi di weko afia kobi ma besia ene ya ye STEM school ya ye TVET kakane no oba wie su no antimi ankosu ase fa no kosu adwuma fa no kosu fita adwuma fa no kosu we ene ya polishing such that oba wie na kita ho certificate say Ghana ni bia nya scores me bia company no me nko fa microphone free baby ma Ghana ni akwala wakọ hu school no otenase microphone obetimi ahyehye computer ye tutu agu obetimi ahyehye because Ghana aban ma ne ho nimde de ono so awie secondary school awie TVET awie whatever STEM ni bibia no oso obeko school aban kro ya true na Danko Akufo-Addo odane itumi ni bidima pony bidima na be de akire Dr. Mahmoud Bawumia eye a friend say Ghana card obey digitalization obey paperless way nyina wo port ye bi wo hospitals ye bi wo ba bia no o se ye free bibi guarantee free loan we obeko invest in kakane se adwo nko gina mu mame na se adwo akotam ne da bi no de akosia wo wane agi aban besia de akọ school wo anya na asemasi nti wo be school no fa so e se fridge mu wo because aban besia wantimi antua wo se na wo Ghana card na wo ko school no kwa ukwa akosua de wankasa betimi guarantee ama ho because you have a Ghana card because onim se obewie no na enwuma ni bi wo ho a yakopon ye wadoma oba benya biaye wo se wo ye oba besia upese onya diploma certificate ye beboa mo akọ school upese onya degree ye beboa mo akọ school no wawie no ye ne private sectors ni bedi nkomo na se owie kura na unya aban white paper ni bi nya ya ye ne wo makasa ni nti ubetimi anya adwuma wo kura ye owie na anwie oba wakọware a wahye nyinson ya aban adwuma no osese owo wi abra no bosome miensa na na dem a ye betirem kakra sebe ya benya bre bond kura weto ma no na wanya bre no ahwe nkwala no ye wi a schools marketplaces enwuma ukọ minerals commission ye wura yisi wa start ye free bibi nani center wasi nani center sa ye betirem aye ne kese se obi won kasa me bentimi madwuma na so bosome so wo dia ketua obaba headquarters ana yes obaba wasisi bi wo miamia ba bi a omo yes enti obaba na odo obada kwa akogya ho ye be pa aban ne be pa obi obehwe no ne yatua ne ka eye policies ne de ba ne bi yatua ne ka aside that no ba no so anya asomdwe wo so anya asomdwe ye wadwuma bosome so ebetua ka de san akofa abatipa wo de na kofi ye mpe we ne ye pede e ma omo wie no mo kopa dwuma oba wadwuma e be ma no promotion e se fa ba bi ba gide be ndie be ne nyina e be free ho enti e ma ho nsem hia no wo wie a president Akufo time wo de we be policy bi ba o se free bi maslock o de ba ye no se de be so adwadifo ma asene enu bi na sedna tamakuro ye ma na hwe so John Dramani mama former president ma na hwe so a watu pia fajan wagesa wokono na 2016 NDC lose elections a no ye party woni fi anka na omo supporters kopa na birim no 2021 se ne pa eye ne ya ne ye kasa o pa so onum pa isisi ye ne ya wo kwa America kohwe no yare aba wa mabiem bramie nu asa wa ma wonya absential judgment okoy na lawyers wa ha ye di asa esim fiedu ye nyina e wo dem including your production team your potential prisoners nanso ebra wo bebo esa wo betwa ye gunsa kro so yi muso ni esan sa aban ma ne kra de empare yeah se be yenko da prison na mum se wa ahwe so ye de aban o man ni sika hye wonsa Capital Bank owurai si wonya no da mu fiansia enye de da busu ye di awreho nanso so sika sama ye o man ni sika say grant say loan ye kwaje se fa so Ghana maburu Ghana maba Ghana mranti asene na so de wasa usire ma obedem me no ka se Ghana man ni America fo di nsa wo so eye de obeba fi oba wo be start nye so wadam ti ye beti yes na firim
na friend said Dr. Mahmoud ba umi aseme de me ba me de be mu obi obetimi account for your friend so omra cabinet your friend so omra parliament me bu akonta obetimi abu say don wote Abraham abre ama ye adwuma yi omo mba ma headline omo ntie ne yi o say ye ka say nkrofo be didi mu me ka sa nkrofo didi me ka sa ho enye hwe be ana common ade ntie enye hwe e be bad story ama no mo de di ba de tie ni ye wo ha sesi ana ya bo me say ye say won ko he maslok say ko ni beje because unim me competence and unim me competence. Oh yeah, I know. Ko ni beje. What you say? Unim se metim so aye. E na sententia bi ba kra wo se do unim wo be fa telephone afro. E na unim so frema homache one kra me fa. One fa dia. One fan so dia. E bi kra nsi da. Say ne na. Wo send me message am respond. Bi nsi da ma me ye no ama fa fa so abode e bra. So what you say? Wo frame me pray du me fa. Me kan nyina kwa akosi. Ye wadwen papa mo oman no. E hyehye ye ba e de agu akwam. Na ye by 2017 na eka wo ho ye nyina ye nim ene nkane ani susu me ba na metie minua pani am bo ni din erikopoku o kasa wo mukasa fidie bi so masra wo mekam na me aba beduru o ka kokko asam ye ba ye be fa kokko no bo ni firi 475 ne kokko boto ye say 3100 me boa etiti 475 from dia ka ye say bibiri ekuafo na ni age wote kasa fidie so wo ye kuani ado kokofo wo wanya so mfaso unzo wo kokofo pa I know eti kokofo no yemfa so wote be $500 times 3100 e say ni sika ya bro enso so amanye some political way ntino obetena TV so ka say saade ne de ba no kroman no ye de koko nua akosi press na obi no kasapen unim kasapen obi wo kasapen obi wo friend say bunkungu yoyo obi wo krachin twumrum e do koko wonu kuani na ewu ansase na da hwa beto na wa bedru no so no say ya boa ya kan koko nua no e de akwaje besia $600 million wa betena santimam aye dua koko wa ha chen ba bi ya sa wi pe ne tuyen say ya de nua na onu wo mu mfo me na e wo koko ye koko fo no bi wo setwe me na kwaku say de hweso sesi ame no wo kasai na wa ka kire say ya kan koko nua no e de akwaje loan of $600 million no wa betena obetimi akasa asam no wo kuro bi aso but not Ashanti region eti nese wose ye wa ha abrofo no baba no ma baba sesa nua ne nyina akọ to mu ko wuramfuo be mu no ma akosesa akọ I be and you wan come me. Oh, I listened to him this morning just a few minutes ago on my way coming here koko pe no botie hwe me busan me friend busan so kan say sika no duru ne ntimi ntua o mo baba sesa nua ne nyina de akọ to mo ko kasapin no ma ko bi afo no ma ko twa nua no ano baba wo so wo mo okoko asantemam de obi a okoko me na na sama kire ba bia de wo me kra mo bi nso wo bi me kra de onim de me wo so ti ase ntini aba mafuom ni aba be kan me nua na ba ko mienu miensa nan num ni ye de ko say wo mo buofo ma ba se nua na de kwa brochire na wo di gu nso so na akwa na wo de fa play na akọ you see sometimes obe ye pani wo hu e na wo no kra de onim ku ya na de wan kan ha de wan kan ha but e ya manyosam ne o kan se na nyanyom na no woto etu ka chem so wan kan ya nyom na no obo hip hop ana no obo kempaluta lyrics no ya manyosam na no ya mso bitie me ya manyosam e na communicator a refined communicator bia want me make reference to niam bia you're not a good communicator eti some na ni dance ye twa bi kura bataw ne de aye dance ye ti bi kire mu ha ama na tiase because na me studio ha na bo aha so kura dem kasa efie ni fie obete enti no nya de bi ye news maka ne nyina awie no wo hwa ya kwan aban we ya aban a ya kwan chen aban bia if you attest to it we some troni mo se da be brada na dwada na mkwakoto aba no dwada okoto aba pa o be ka kire o humanim din no koto aba pa humanim din a o silencer wa humanim kokoto aba pa brada yo me na me nua be ma no me nua kuma no futuo na me de ma wo da bia futuo na me de ma wo matia ukwa no ba wa na da ho me de me nka sei ne mo me kire o be ba me ton me party wo hwe 2017 ya ba obi esu akwan even 4 years ago 2020 no road no vote once ni atweresi akwan na nya ni atwere signboard asi no road no vote ye ko kumawu ha ani yekoye by election a me nua be ma ya me ba so kura me hu ni na ntwe no so kura papa di ja anasa ya me na ntwe ni nyina asa me hu wo ko twi banku ni ade ye ko kan fufu mu nkonko ye by elections na ya me tu otwi banku ni we potoba ko we tutu kusie we toto abrebie enu da nam ko ye ho nam ko wi mu wie nam ba na akwan kura ye nye enne ko hwekumawu ye de bas ne kokofo ko hwekumawu krom aso kro no kura o ma nto o mo bo no ma head demarcations na speed o mo ko no kro no mo nyasam ketwa enne kokko hwekumawu krom enne what say mantam obi kura su sama kwan ye
baby aka menya sure say bedru 50%. Kumawu de na wo kan na say Kumawu na me kan ne mantam ma memfa ayi soame ayi omofro tempokura oh ultimi fatafo awuram ekwan ya na enye ye kopie breman ai bibi nkwanta oh mi refini din omo odin bi din mu odu kakra enne sa area ni nyina ye ukohwe mpatase a wonim se mitimi de car fa brepo bia ofa kopie ofa utimi kopie breman junction utimi kopie new road junction ho no nyina nya akọ space yaye se so fa abrepo na awuram na kwan ni nyina anye kanokora tafo anom ne ade nyina na nye be fam patase be si anom anye pole ase ko si anom anye kwanta ko makuro no ne ade nyina ne yenye okay enso ne mantam akwan nyina santene mu hayaye tafo ekurum fa kofa kronom ko si of course and ne sa kwan no mu nyina yaye de wonye ye ne ye de drip machines abai na machines no na no me ko biem so machines ni si kwan no so a ye adwu ba bia ye nye ye nyina sebe ya ye betimi omanya accessibility of we ya so dua ne mfudi ye kro betimi de aba kwan wa ye de aba beton ya tene kro ma ye se ye cocoa rose adenta ye nua cocoa ho enso ne ye cocoa kwan ho adenta o de beans chef for me cocoa bean chef for me be de na afifi enso ye troba green book mu se ye cocoa road o adenta you understand ye te krom ha ye nim se Ghana enema ehia wo mo pai o ma kwan na sikasamba kofom sikasamba ye timamufo ho ebetom enutina ye to abama aban Ghana fo be di dance amaye asedanka wurade o magye ensem ye kato eniem o mo hwehwe se na aban be ye de ye di anu bo sha ye share o mo let me tell you your percentage ye wo ye beto aba o beto amaye and its percentage wo beto amaye now we are dealing with the professionals the neutrals o mo muti o manifesto oh Jennifer nti abai kura meto dodo Sir John said your kasa radio sunti obi kasa Jennifer nti obeto onti de mention na say ane ye policy ana de o party ni o da binya policy me say obi a o ye neutral ono oni party bia o decide on a lot of people take decisions on your manifesto yeah that's true what you say what you told Ghana for so be emre bi atwam why ya na sa wonye and na dwa so for ma modem kasa fidie me ye sure some krama ye interview ni bi mo sister say she say one cry etimi gi presenters ne nsam sa say die ntina mo beto abato ame de meto ma Dr. Mahmoud Buyan kana na do kura be kwa nka beto ma no because me ye bad time I have a video here opa mesane ya ma producer no you TV so ya wo se de ma me enu na nya free SHS wo makokwa wo ye single mother wo kunu kura nhwe no ena wo makọ free SHS ne kwa ye kan ye nuanu ma NDC fo nka me ba ye kan NDC fo me enu ana me nsa bi gina ha Jennifer t-shirt kura ma ye na de fo atade ye hyase ye kura betra ka metina sin kanu an se Jennifer Queen Dr. Baumia na Ado omo bo mo nsam sa omo wi anan komoko uni ma de kontia they are all beneficiaries of free SHS ade kan pesa NDC fo ye ma me ano me nso wi obi phone lines omo di mato me emfa me ho no you had e was sen ka mo bom nsam sa na Ado na ka mo bom se na mo da ya se because ma me nkyere wade sa free education patch o me mo bi so asem nyesa be mama skip free education ya ye kan ho asem un say year bi enkola ne komu miensa say 44 per year be bo academic year no one term bi onim kai bo enkola no almost 19,000 Ghana cedis for calculate 1 year academic year times 4 years plus enkola 5.7 million ne hweska ya say wo Would you riska yet ability education and this if I want to rubbish it just 2 days ago I watched of course free yes. Senior high school you will see don't ketia what to be we are centrally what to be etu na numu to say wo mu ba wo mu betwam free education you were John Obama mama so be review sana me tell say you do so ti asem sana me tell the enti na wo ka say me yen centrally in terms of correct miss get to the full videos of course or say enema on betwam no de and your mama na clear say enye de no achi okokan double track no don't deal with you are dealing with what he said yesterday no I'm talking about the previous way I don't mean kind the full video is there anyway I won't argue with you as man can back home to them Jaika where you are coming from is fine e dey na back home it's okay and yes I be your program no where am yakọ time kakra e dey na back home with him o ti ase musimu betwam me hwa mu nyina ye ofasi edu nketia me ana mo ofa no ofa me ana mo ofa no ne nkwala e woni nkura se frigo kaba time ba se kwa omu nyina benefit from free SHS obi obejira ba bia ka se free SHS nyi bia oboa enne nkane ne gina so me nya nkane they are complaining say ye yakwaji loan we ene yakwaji loan we na mpacho ani die mu mesrew enkana nka Ghana fo su akwan no mo se nke yemfa de na enye na nka Ghana fo su akwan covid kodi ewu aba be free ye oman no bia na MPP aban
ade o man na ekɔ no na nkaye na ye pa na fofia ntoata covid kodi awuo ebe free ye se awraw covid be free awraw covid ni be free ye wie no ye be free mu na enkrofo nso asontokom wo kan ye se man ka covid men ka Russia ni Ukraine wo wa bra enim sa yon Ross aye nyina de ye mfie pitepe ho ne ye kra yon Ross di free ba esam ne magiri ne niam aye de ye sam to brodo eye cake ne nom ne niam e ho ne ye kra free ba affect almost African countries na omo kra omo niam free ho ba ebe distracted bibia enso aban we anya Ghana man mu ye pa kwan wo se mate me ba be yama mo me anwie kura me hyase e de hwepoku ase kwan ye start ye no of course obia ni wo a wo be kase ne ye reko puko ka ho asem obia ni wo be kase ye initiative ene ye kofa ba ye na nso so mo start ye video kire o TV so say plan na ye de ba be kwan ni ni no ye de so bo fom say kwesi ye be ye kwan fofia nto ata no mo na ba mo na mo free power ye ba sika ye de be ye kwan no mango ase driver anworo ba sika ma ka ma sika ni ho na so aban has to sika kakra na muja no we have to look for another money ye de construct kwan ye wie ye no ne ye hu se sika ni bi aka ye mfa nto ho na se free poku ase no ba bi ye be ya kwakodu ne nto aso no kodu nsanwa mu na wonye na wo se wo hu expansion 6 lane expansion with overpass aya abe join it a friend say poku ase me nua no na ya mo kan me kan say ya na mtudi man konkran ya ntimtukumase ade okan tikamso menya bi enye wunya bi aye dodo se na me ka ba wunya bi aye dodo nanso so akwakoye a friend say ade na akwakoye ni diso si ye chaduane ana fie ye cha ntoma wo fefra buru kira ba ma me fira buru kira so mu ni lai so wo fa nchen ba wo ma bi na ye ni diso ebre ni duru ye say ye baba ye ne elections ababedu so obeka no kora swami interchange ho asem na ababeka yo se ye de nchance da na etwa ho ahia keke dimfidie ni wa ye adwuma me bisa wo mfidie ni wa ye there's a man here boss afa na dimfidie ka fi na me kire say mfidie ni wa ye be ye etidie no wo dwene nti 2017 mpacho ka de wo timu ma nka ma nti wo ka kosise mpacho ka kosise mo ka asem ba mu ye bi na ye da so te hu yi say ka ba kono election year nti ne be no ana apese oka na makama wo na pese wa akasa to no na kama na die ntia but my point is that what's your point say nye election year kra no na say ye project ma say ye boss ma ye mo say bonye no me say ade of the say ye John Dramani mama ba ye na boss say nyino tibi di so ansa no wo November ye nti kroma 2017 Matias ye odi pempo do me di bi ndi ama wo ye nti kroma na ye say be si Hope City woni Hope City wakofa kaso ba bia da ye kwan ko he machine se gu kwan so ye from kaso join Winneba e bie kwan nim I think about 7 lane me ba e ho na John Dramani mama former president okofa RG odi kofa RG kofa tablet bi ba obi ana say sa tablets enkete a laptop ye bie mo square bi sa square nketo nkuma bi o man Ghana score kofa free se China o se India ba ya wo so ana say ntimi miye sa owura no fa $10 million man na ye se be si Hope City ye fan krofo ko sado akikiri kenkenken ko bruntwini mu disturb ni peace of mind be pemo ne Hope City na bai mango ase driver sika makama Hope City na bai etisi ye kase ye comparison a eye sa enye fe but ye amanyosem ne de wakofa ba ne de comparison de obatibi wo waso de tie nie me pacho si yes ebia na wo ye menye comparison ye friend say ye ka issues and na wo ka pokuase asem of course na so ka ye o ma me ko ado asantima saka me tia ba besim ka me ba besim wa no comparison na me ye me ti wo se mo ko to aba na me kwai na ama me na wo ha wani ana ahwe manim no ko to aba papa wo hwe message e ba me fun so ebo mu tie nyina se do Chris to abapa se do ena nkofo nya me o mu twetwe mu hai but you see me ana metwa but you see the point is that who can nyina no me kwato ena nanu na me ka se dura manfo so a ne akaya no kore udibem nanu ya fraport ye na me amigina ha na nim za fraport ye wie NDC branch women organizer di Kubeko si wo so woton branch organizer ma me na no to NDC branch organizer wo ye na ho ya ye interchange fe say ya interchange wo mo ani anya de wo say nti de awia kwana de abo atuatua say de be nkwa ye nim say nipa ndodo na ho kire no pato utie ye wie interchange nti omo so ade kwan ho omo ton ni nyina na omo bo omo wano say ye nyina ekwa kwotena ho enke kwan no ne fe wo he ya ye kwan a efese
ade chandi kubi akoso akoyisi just because you wanted to be in the news. Sir John some wa hai meeting crime mabaha na yes Sir John this. Unim say yes you be in the wrong news for a wrong doing. Unim we are aware. Now the akoso just because you want the cameras to be on you, want to be a headline newspaper headline. Na minister ababe bubu table ne yakasa ne yaka ho asema, it doesn't make sense. That certain chokonkrosi e woniema nyina ho kwan hemum nyene nyina na yede e fata ye see aye kwan we ye fe woni traffic are easy on say ho na connect with East Legon Ajenga no na krom e kwa kopie botwe no ne ade nyina out be 4 pie East ne water yeah e connect be join ne Accra interchange e easy traffic. It is a yes animal and na so kroma na 100 buses electric buses number akaya ye fo a ye training omo ye si dan 338 amomo aye si bi wascore mampon ha e dia amomo no ye training omo driving a oba be se no na drive Dr. Bawumia hu ye na nya ofe no ani nye waso ye pan no but o me ba waso ye pan na si ho or drive it no kore or drive it anamboa and na oba be se wo twi electric bus anso ho a se the electric train no so aba amahu wan mahu so hu ana me tra so won kan wa so kokoto abapa o de ya na you ani first person na rem no kokoto abapa electric train na nam railways no so hwi esesa nkrofo me wo we me phone so ya the timetable na bo kwa abrochira ho wo hwe o bus ani o train it is all what them wonim say time we be dru me nante time we dru bus stop na me nante dru train station ho a train ba be fa me ya ye equally the same thing digitalization na ye kan be no ene wo yare na akọkọmfa no che ha ebia no yare be mfie mienu no kọ so folder wo ho ye be konkura re folder iti udi Sir John no kra ne ti na te ama aka on so de on a ye ntimi hunu ene ye de nyina ye digital sese hia anase nkura kra re edan ni bugu a ye fa computer ne ye bo Sir John teta e wo se udi folder ne timi yi ba ne hu yare na ha wo ene de aba be ka ho ene ye dra ye de be ka ho ene wo ye wo e-pharmacy meba why meba you see meba ah meba yeah ba sentiment ah ya wura me wa ha me ni ba bia nso ameko ha na di ya wura ma sentiment of course udi ka kwan na o ka aba udi tum nso akwan I mean obia ni ho asa ohoro so no obia ni ho oba argue with you say monya kwan obia ni ho oba argue with you say monya kwan and now can hospitals can say 4 no I'm aware there are other things are me person wo admit okay say eno so yen na you deserve see yenya within the 8 years. I come from the region to ka say na so yi me free don't say pem kokoko okay me ne wo nti na yen na nti yen yehia e wo say yen saka ene ya ye kan ye say hye bo say mum yen to aso ne me wie ma mo I say ba na ken saka and see a chase ye mi 8 years regions ni bebre wo ho a adwuma no bia ya chase ye mi but not the Ashanti region when a hand was set of course beba the 85% target of course ye benya so kra nyankopon ye adoma ye benya na ma me ma wade bi aban bia start project so target ye emphasis 50% me ye 50% for mining nyina at least went me anya crowd 40-45% there sorry 35-40% there also ultimate ye and until na sagleme unim sagleme e ba Ashanti sagleme $100 million sagleme uko si dan amani pa betenem epunu nim window nim sewage system unim sewage system ufi kroma ba jonso de wakopi oyam ha wire number 2 you be flash e be fam view akogum e bi ne ho ukosi ni opon of course yes e wa akire kuro nyini to kuro but oti kuro enyini to kuro ba said yo ye na oja na ho ne obeka se na mobile mini so obebisa me oba na da na ma nto aso ye bu akonta ne ya pesika ni biti said ye mokofa kakra ba ya ipe bi so so e dia ye poku ase kwan a ene Nyankopon do ya be start kumase die mango aso driver sika maka mama ka na sagleme aka ho bepem ne meba ma me nkire wade e wo senka Ashanti region ya ye na da yeni hanko and there be no person me wie ho nansa of course we dibem Santa Maya kasa ya yene ya wine ya kwanyo because a higher greater Kumasi nintino other surrounding towns ni nyina be join ni Kumasi be didwa wa ha no omo be kodo mayede omo akọ anamboa no omo trim so atrem
shared northern sector, they come down here to the southern side. No mapa be ye dwuma no mo so apibi kakra to omo botom na omo de akọ omo krom enye sa na ye no eti de wo kan developmental project asantuma kra de wo se na ke nya na kan eti wo di bem ene mo mpa ya chewe unti de me kana se mo mpa ya chewe sem betra na ka che se ene ye ene ya ye ene ye nya kra se ahase a I'm not being respectful to war or production ye viewers ma nya de ma mfa ni de kra ma me nso marefo a omo hwe me e wo me Facebook page ni mom de tie ni ye se bi hwo no ma na to bi ye de e bene ene asedan ka urade e wo se na nka abadada ya ye ne bi anka sabre kura nke commission sabro no mu no ne ade no na nka bi ya commission kura ka ho na so se nka ye nya kura ne agya de won futuro chance da na twa ho ahia nko ade a nka ye ntibi kura nke ntibi muru ha me campaign na so se ye de nhyehyɛ ye gu akwam ye de ne ma gu akwam wani firi gadochi etua se ye ye ne de Yankopon ya adoma ayere so a ye to aba ne wi a emre na aka no kura kakakra bi ne ye wie afiri ho e de ama asanta ba wo gidi se ye be sra santaman yes ye hweso na de ato aba ye ma ye nya 80% mpacho say se ye be hweso na de ato aba ye nya 80% 85% emfama mo glory be to God enye no nkwan so na santaman be hweso abeto aba e kanea man hyehyɛ ya o mo be hweso e de ato aba no eniyema wo tiri ma wo gina so bana dade akoto aba as a special voter no a different from market woman okwa aware asena ne kunu wo mampanimfo mienu akwo bi aka wan mam nan o mu nyina ka bo manya free education akọ ne ba bi tira ye wonya scholarship akọ university na university crash aba ne fee but what ya sama make ba sa ma me na be ka che se ni dwa na wodi wo e wo central market ejwa no se ohun ba bia wo gina ohun ba bia wo gina oba wo de ne niema yenye hwe o ode ne niema si ne nsem sei na onam of course enu nti ne ye be we no e say oh problem ene ye nyina ni padodo na problem ye interchange ye case ye be ye mama no benefit free SHS so she may be considerable with the new patriotic party say akwan na ye de na nye edwa na hye o mabobo ya no ho ba so mu besi en hyegu akwan mu o mo ye nti wudi enye hwe me consider do mato aba na mom sabe ye o mo tena so betimi aba be wi amaye you see the dynamics and a friend say nipa way of thinking and as to how beto aba a different from an individual's decision that we make the kotoaba I'm sorry ye twi what you say and she ye enhunumu ene ne ma ye hwe egina so kotoaba individually obia wone de eti de wo be base on de akoto ade ma me nkire wade we dem pacho ma me ma health infrastructure we bi mu so be gina no so ato aba region yimu oman asanteman asam na making health infrastructure projects done in Ashanti region in fact 7 to 8 years in the NDC the about 2 years they are complete projects ye inheriti na ye wie 6 NDC none new hospitals built 24 hospitals started and completed 5 NPP special health projects started example 750 bed Konfanochi teaching maternity block na ye and see 1975 wa ebugu ya ebne ehuna na ebebu agu no ayaye yegusu ayaye won se mfidie wo ayaye ho adwuma na special project started and completed in 2006 okay be ka cho say we government hospital ye nyame ncha de ye baba be commission me de munyan commission ya munyan commission ya munyan me ya ye nyame commission ya wie kura wo se dwon hunhun but the otemantam ho the otiasante mema of course yes they said you could be sabro no ne twede ne drobon so die it would depend the okabiam de bim dia ma na mboa eti nipa bebre woni am on behwe so aye dey ato aba yeti krom ha so ko present ko for ya a creative arts for school nya ho ne yesi no enya ho ne yesi no omo mpese omo ye sini twafo omo mpese omo to no ne ya yes no eno so ma bia no creative arts school say last year earlier part of this year baby here they all kwada so na the hena okay da band here okay make da band here kwada so de nsi yesi eguso a yesi anamboa enkwala omu kosku emu omaduane di ko obi be kasa on say na nsa ne ya chi asantema mu he ya baby na omu ka no news me wokuma se ya ya de hena okay enya nkwala aduane de ko mu say teacher for headmaster for bi ebu afu
enti nuane ye de abra nkwala se ye no ama omuni no wo mo bu ofu nti wo mo yi nuane no ton di because wo mo nya bia tobo bia ante aban we ya ye bi maka school nsam santemai wo behwe elaboration of schools expansion of schools are yesisi ya tete na dormitories nka ho ne ade. Do you know why double track ne be ye denden e be ye denden because ye ba 2017 no na ya dwene sa akwala bia be ko school bra ye nya bi o 24-25 years ago ye wi SHS ye nya bi ye maame no kra na say ye busuafo kra na o munnim se oba kra betimi aba be gira ba bi na obekasa ma wi ase ate nkrofo hu ena ye balabala tonton so tonton niama e wo kegitia so ya sene beduru sabri na sanne me ba ye beneficial of free SHS minimum age so wa ma ba nyina ona be nya 20 years this year me ba 10 years osa ntinyame adom e weni asabre no na wo wie ba no na wo be benefit so ti ase za kwala no na nya to class 5 yeah, we your school fees ache. Me dey matitim. Oh, class 5. Yeah, matitim. So right. Enti no, se wo hwe enema ya santeman, omani asode ya ye pa. Omunim se ebi hwe no na ato bi ebe. Of course, obia on individual differences and any issues are obe based on edebeto aba. It's understandable. Bibi omu fi se no omu hwehwe se ebe ya ama na boro so. Ye de ensa aka ye guso ayeye. De omu ka so omu pa ya ye mu omu de aseda manye. Ne mum de eguso ayeye. Omunye mu arehye munye mu gidie se ye ba ne beto hwe ma menkyere wade ye ntimi mu ban ne mu mfumpa nko na chibie mu. And you think that NDC when you the man of course yes of course ebi ado de ko say o ma sure say e de no ma sure wuti krom ha exchange rate kosoro oh please fu obo kosoro eno na mo bet na ba form na until omo betena so mba ha okasa fidie so wa bi so omo ba omo so omo de dollar na fu no be ko 2 cedis wa bi so nanu ye ko bi so omo communicator ba ko radio station was say ayede mpo jambori mente profro kan queen architect na NDC aban ne enum NDC party na me yehunu say architect digi ho architect to amana wardrobe plan say Akoma FM dan ne be ye ni aha ne ye be studio aha ne ye be production room na ye say na the architect na odro no onu si dan wutie meba o say o so mba ye de ye de anu si yapon ano no ma me fa we ntwa to o si NDC fo ba o mo mfa ye mumfu pa o mo mfa ye nsan ye chi wote wo sesi e bia wo de Nyankopon aye wado adu hu afofi wanka so abo sesi bia wotim o producer nana friends akohene bia akohene han da nkura ba akopa bi wo bi fie singing room na John Dramani mama be ka kire ne se mama ankokọ market nkete mama ankokọ buo be pato ani die mu nkokọ buo no na akohene wo de ko singing room no mu no woni sebie emo na ogya nan no atena ho ada ama de achi be pato me ama boss na wo sem ko ha dan a na se nyi obia ne benya moa na se nyi obia no de nkokọ market nkete ne nkokọ buo no be ma no yenti kroma no kofa asremni a wonwe preko bai say ye ma no wa ma ni skaba ndi akoye preko business enti ono na akohene te ha no wakoye obi singing room na wa ma nkukọ buo no ma nkukọ market nkete no de nkukọ boda kwa sifie no ne nkukọ ja na ida na nkukọ na anadwo da fe na nkukọ ma ni sugu da som owie na nkukọ ma ni nyinyini na so woton nkukọ ma na woton nkosua na wutie woton nkosua na nkukọ ni nkosua no na woton nkukọ ma na kabuo na obubu ni ja dia mama meba dia madokono fo sa monyena mfa soja mama ni 2 cities we are not in sense in them from say wey eye developmental project eye policy also de be matem amuni we ase be ma sam tie we ase be ma sam mena mama magiri nkete na dia fete ye ba wi ase ye se agu yanum utie ye se agu yanum se John ye di banchi ye di bode ye di bayere obi anu wode ne se ye agu yanum yi wode ayam friend wode afre sam magiri esichire not make akabo mato brododa etu di sam no ne magiri ketekete ne de ma no afidie be no wonfa mfete no wonfa ma me to brodo no asante mai mesra mo na wo so wo pamo me amama ko se jo pamo mu ne wo de atie me sori amana ba so be se me sori nyina ho a ye be sra mo akana wo twepe mo de ne de mo koto no brada ma tufu wo tu ye ye ma brada ya wo kwa koto se de wo ha wani sei fast person no na ahwem kokoto abapa mesrew na santeman wo mu hu ye mobo na bibia ye kase ye ba ye beye if not for anything we give them free SHS ya matemam for na mai wo dwa so na hemfidie ne yebo na de oye wi no ne yebo Dr. Baumi anyom e di se ye animonyam 7 December okokromotini no kwa number 1 oda ho fatim nanim bobo ne kama ne fashem wo de opa wo wi akofie se ye wura tuguba me de ma no sibi nka biem. Or say elections are won at the polling station.
the sent MPP ye free BTNT training of the trainers me ho have been part since 2012 ye training yan crofo ye se okwa hwe ne yamfa zero ba akwa nka ho ye ntrotro kama na ye training yan crofo no wo de crofo ama kogunwuram epagya na de aka kokontatwi makwa ka ho pagya na de ye here wabre nim se electoral commission pe na ye intermediate between political parties na duru si ato aba na wie no fa no wo ka ye wan why you be ticket abegina be kabrofo man friend brain boss kabrofo enye de Jennifer Deputy Communication Director for the NPP